Sreća prati hrabre, kako kaže slogan koji naša koalicija Dveri i Demokratske stranke Srbije, evo celu ovu kampanju, znači, promoviše po Srbiji. Mi smo ti hrabri ljudi koji će vam doneti sreću ovde u Somboru. Najgori oblici vladavine naprednjaka i Socijalističke partije Srbije i najgori njihovi rezultati, najužasniji, vide se upravo ovde. Do sada su bar zloupotrebljavali pravni poredak i pokušavali u okviru njega da nešto smućkaju i da naprave koje kakve lopovluke. Ovo je prvi put da su pokušali da ozakone sada i čitavo jedno bezakonje. Prvo su odbili da državnu zemlju ovde u ovoj opštini daju na licitaciju, zatim su dozvolili koje kakvim tajkunima da na silu uđu i obrađuju tu zemlju i onda su im još poslali poruku da će to nasilje ozakoniti. Ovo je već verovatno prvi put u Srbiji. Do sada su bar pokušavali da u okviru poretka nešto izlupinaju. Sada, da se ovako nešto dešava, to je zaista krajnje skandalozno i prosto neverovatno. Ozakoniti jedno potpuno bezakonje, jedno potpuno nasilje, otimačinu državne zemlje. To je zaista bez da čovek ostane bez reči. U ime naše koalicije mogu da kažem da nema druge, već ćemo morati, ako budemo dobili podršku građana, da izvršimo potpunu reviziju privatizacije svih velikih poljoprivrednih kombinata. Morat ćemo da izvršimo ponovno popisivanje državne zemlje, da vidimo gde se i u kojoj i čijim rukama momentalno nalazi, da ograničimo po svemu sudeći veličinu zemljišnog poseda i izvršimo praktično time jednu ograničenu agrarnu reformu, jer drugačije se neće moći vratiti, znači, red i neće moći zemlja da se da u ruke onih koji zaista imaju nameru da je časno i pošteno obrađuju, a to su domaćini ovde u Vojvodini, odnosno u Srbiji, kojima zemlja treba i da pripada. Naravno da nećemo dozvoliti ni ovo što su uradili, a to je da su krenuli u proces i proceduru rasprodaje zemlje strancima, to ćemo sve vratiti nazad. Treba upozoriti sve te kupce, strance zemlje, da od momenta kada uzmu zemlju jesu nesavesni u potpunosti i da će naša vlast njima izvršiti obeštećenje samo u slučaju ako su tu zemlju na vreme vratili nazad u ovoj zemlji. Svakome ko bude posle ovog našeg upozorenja kupovao tu zemlju, uzemo zakup na bilo koji drugi način, ništa nećemo vratiti. Savesnim kupcima možemo da obeštetimo čak i kamatu da im damo na novac koji su potrošili u ovoj zemlji, ali svim onima koji su nesavesni kupci ne treba vratiti ništa. Treba biti hrabar i sprovesti ove korake, to je jedini način da se vrati socijalna pravda u sferu poljoprivrede, da se zemlja vrati u ruke naših građana, odnosno onih koji treba da je obrađuju, kojima treba da prihoduje i ruke na kraju krajeva onih kojima treba i da ostane. Nećemo valjda dozvoliti da postanemo radnici u sopstvenoj državi na tuđim imanjima. To je ono što je politika naprednjaka i Socijalističke partije Srbije donela u ovu zemlju. Sada im više ni to nije dosta. Nego ovde, evo, na primjeru Sombora, vidimo, znači, jedno potpuno bezakonje, znači, i otimačinu državne zemlje, čak pokušavaju, znači, i da po zakonu. To moramo zaustaviti i tome mora biti kraj. Ako je neophodno i dopuniti Ustav izričitom zabranom prodaje zemlje strancima i bilo kakvih nekretnina, ni tako nešto nam nije strano. Ako je nemoguće to sprovesti zakonima, nego je neophodno sprovesti, znači, amandmanom na Ustav, i to treba da bude urađeno, odnosno da bude sprovedeno. Moramo sve učiniti što možemo da se konačno i jednom za svagda stavi tačka na rasprodaju svih kapitalnih resursa ove zemlje u ruke stranaca. Ne samo zemlja. To se odnosi i na šume, i na vode, i na rude, i na saobraćajne koridore, i na monopolska preduzeća u mnogo kojim sektorima koje u Srbiji postoje, kao što je Elektroprivreda Srbije, Telekom. Jedan od novijih primjera, istina, nije ovde u Somboru, nego u Novom Sadu. Luka Novi Sad, koja godinama već ne samo da pozitivno posluje, nego svoje profit i prihode uplaćuje u republički budžet, koja ima kombinovanu veći pretovar 10 puta nego sve druge luke u Srbiji i zaradu, hoće da prodaje. Pre 4 godine smo uspeli u Pokrajinskoj skupštini zajedničkom inicijativom sa drugim strankama da sprečimo jedan takav raniji pokušaj. Sada ćemo morati to ponovo da radimo. Evo, 4 godine kasnije ta firma radi još bolje, pokušavaju nju da prodaju. Sve što vredi u ovoj zemlji hoće da prodaju. Ko to radi? Pa samo onaj ko se sprema da beži. Ne planiraju ljudi oni sledeći mandat, nego oni planiraju da ovo što pre rasprodaju i da nestane. Inače ne bi ovako bezglavo i na brzinu gledali da te najbolje preduzeća koje u Srbiji postoje prodaju strancima. Sve to moramo jednom za svagda zaustaviti i vratiti ne samo moć odlučivanja građanima Republike Srbije ruke, onima kojima pripada, već moramo i sve resurse vratiti u njihove ruke. Resurse koji pripadaju ovoj zemlji, naročito kapitalni resursi, monopolska preduzeća, moraju isključivo i samo da rade u interesu građana ovog zemlje i nikoga van granica ove zemlje. Bravo, Bane. Bravo.